Dan kada je Formula 1 jurila kroz Beograd. Malo ko zna da je u samom srcu Beograda oko Kalemegdana pre 86 godina održan Beogradski Grand Prix. Ideja za veliku nagradu Beograda 1939. potekla je od kraljice Marije Karađorđević. Kao strastveni automobilista žele da 16. rođendan svog sina Petra obeleži velikom automoto trkom. Inače, bila je prva žena reli vozač na ovim prostorima. Očekivalo se čak 100.000 gledalaca, ali zbog početka rata okupilo se oko 50.000, što je i dalje bio neverovatan broj za grad od 360.000 stanovnika. Da privuku publiku iz cele zemlje, železnice su snizile cene karta za 66% za putnike iz gotovo svih većih gradova. Također je štampana specijalna serija od 4 poštanske marke posvećene trci. Trkaća staza bila je ulični krug oko Kalemegdanske tvrđave, dužina oko 2,8 km, a start i cilj nalazili su se u centru grada, na ulazu u Kalemegdan. Staza je važila za izuzetno zahtevnu i opasnu. Skoro cela trasa bila je pokrivena neravnom kaldrmom, a na više mesta prelazile su i tramvajske šine. Na najviše tačke kod Knez Mihajlove bolidi su se zaletali tolikom brzinom da bi na samom vrhu bukvalno poleteli u vazduh pre nego što bi uz tresak sleteli ni strmu ni izbrdicu. Glavna trka vozila se 50 krugova, a Beograd je tih dana ugostio elitu automotosporta o kojoj se do tada uglavnom samo čitalo u stranim časopisima i gledalo u filmskim žurnalima. Ulicama su paradirali sjajni trkački automobili, što je za građane predstavljalo do tada neviđenu atrakciju. Dan trke osvano je vreo i sunčan. Već od ranog jutra mase posetilaca slivale su se ka Kalemegdanu. Održane su i prateće moto i auto trke manjeg ranga koje su zagrevale atmosferu pred glavni događaj. Upravo pred start glavne trke stigla je vest da su Francuska i Britanija objavile rat Nemačkoj. Francuski i mađarski timovi napustili su Beograd čim su čuli za napad na Poljsku. Zatim su odustali i Britanci, dok italijanskim vozačima njihova vlada zabranila putovanje u inostranstvo, pa Alfa i Maserati nisu ni došli. Na startu su ostala praktično samo 2 nemačka tima i jedan domaći takmičar. Boško Milenković, privatni vozač iz Beograda sa nekoliko godina starim plavim Bugatijem. Tačno u 16:45 dat je znak za početak trke. Posle 50 kruga kroz cilj je prvi protutnjao legendarni Taciju Nuvolari u Auto Unionu. Drugi je bio Manfred von Braunhič, treći Herman Miller, dok je Milenković zauzeo 4. mesto. Od petorice koja su startovali, samo su ova 4 vozača završila trku. Odmah nakon što je poslednji bolid prošao kroz cilj, usledile ceremonije proglašenja pobednika. Nuvolari je primio pobednički lovorov venac i pekar kojemu je svečano ručio mladi kralj Petar II Karađorđević. Zanimljiv je podatak da je trku kamerom zabeležio snimatelj Vladeta Linić. Njegov snimak predstavlja prvi sačuvan kolorni filmski zapis Beograda u istoriji. Velika nagrada Beograda zauzima posebno mesto u istoriji automotosporta. Ostala je prva i jedina trka formule ikada vožena u Beogradu.